Bharatiya Janata Yuva Morcha Karbi Anglong Aruatum Bang Trok so si Chingrum si Ingdeng Plikebraner Kep Karbi Youth Festival Katalon Ponjadim Kapang Tirasai Dengpon Bang Suasai Adaba Pormalom Pen BJY MMI Pu Jiten Be Kongchun Bang Sarsing Tiso La Pen Joya Jigdung Atum Japon Linsi Sing Mirjeng Achatai Pen Kapang Tirasai Pang Cheng Ponsi Tara Lang Sobai Kangalong Pang Tirponlo Pinanganar ni aprang tame Tara Lang Sualong Kapang Tirpona Sonsi Pini Sitame Pang Tirponlo Lapen kevang journey mate labangso rongaje judya tame BJYM pen kapang thirpon thujia phansi chisik ponlo pusi BJYM Karbianglong District Committee mai phu jiten be pen ang pachini dun ini militum Bharatiya Janata Yuva Morcha di Karbianglong District University Policy adat tadi festival angkam dalam tu angkam malam militum pen kapang tirasai di kono bangso kapang tirasai di itu malah single day tetapi seperti kono ada tu bang ada itu ni village malam antara di Jepang seperti kono bangso kapang tirasai long itu kadure bang joke bakti tong dan kadure kami itu kosong se pang cuma itulah kami festival abut kosong se itu introduce pen dia bumbu pen itu festival kedulung di Malaukan itu masa pontu itu minta satu keterap dengan kenang permasalahan ini itu dulu. Pini Kepang Thiramai Long Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingling IM Amor Singh Tisu IM Ashok Teron IM Lun Singh Teron IM Pradip Diphusa IM Kacherong PP IM Mongo Singh Timung Atum Pendanglok MAC Board Chairman Atum Anchot Kalisi BJP Songja Atum Chitong Dunsi RDP Dun News Report Karbianglong Live